ljudi! Dobar dan! Kako ste vi? Dobro! Baš mi je drago čuti. Evo, danas je već 27. ožujak, ponovo smo na izvlačenju dobitnika kviza Kaj je Kaj. Danas nam izvlače dva vrlo zgodna dečka, to su Elvedin i Gabi. Mah, mah! E tako. Elvedine, protresi kutiju. Dobro. Možeš ju otvoriti. Bravo. Izmiješaj još Elvedin rukom. Izvuci prvog dobitnika. Rješenje. Pojam je bio ftić. Ptica. Ftić je ptić, Stefan Polojac, treći ja. Dobro je ptić. Priznat ćemo to. U redu. Idemo sljedeći. Isu se opet reći, a to im je 11. Da. Drugi B? Ili drugi A? Ništa. Peti B, odgovor ptica Ana Svilčić. Pljesak! Baj ljudi!